Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kasur kinong maulai menta kasngi kilalai banya kendo yu lamprang kayeng dor bar thau aing ke jela uba medba lingdo ubalong ru presiden rangba ka parti UDP banpan ke jingkersan naga benta ke jingdawa ban wengkam shipor ki he pulit ki bakenthop yu superintendent of police ka East Khasi Hills district u superintendent of police traffic Shillong but u director general of police Kumsi benta ban bodin ki shithi baki ladap ban ai nadu ka lai phuwai tarik unailor ya ki lai phosan ngut ki MLA khasi hakaba onla ban pentikna bakini ki MLA ki shimkhya ya kane ka shithi omtang daga khtin henry daga kam banyakran halor ka jingsha penyap uba Chesterfield. Thank you. Kasur kinong maulai ban penskhem ka jingkersan bapura ya kane ka jingdawa ka jongki menta ka sngi kilale banya kendo ikinong yalam jongki parti bapher kaba kenthop ya ka kongres kilale ban pan ka jingkersan lengbau ba PT saukme bat yu ba HM Shangpliang na ka benta ka HSPDP kilale lengba yu ba Renington L Tongkhar na ka PDF kilale lengba uba Hamletson Doling bat ya ka parti UDP lengba uba medba lingdo Mentaka Hendrik September azab kue milawan ban udin ya kesti ya kebangi lapsam sepro ki MLA naduk kale Catherine jong nagas kesti kebangi udin mendang lomba ngin penskal lan ngin proof syak partai bakini ki MLA ndai tan baki kongo tan kecil ndai kinlet takam ngin lasna kali kesti bomta ya kisiti nilesna kesti ndai ke format ya ke ba kini thu ka kartang ka susi joki they are willing or not ban discuss ketika subject matter ka ba ngajah pemula ada they are willing take hantu but I discussion tinggal let mengkonsep menjelaskan ada local MLA jogi ba proses di sopi ka pemut syak kongres nilai na maju bari ba Himalaya sampean nantang ngilawan badai kendoro yang ka HSPDP link by Renington Tongkhar lindo Tongkhar nilai kendoro yang ka PDF link by Hamlet Doling dan mensel bat mentang nyawan bani kedo ia ka UDP link by present ba medba di kemungau kajiwan kedo jumihi kalau bat budin ya ka city ka bangla ai le putre ka pemut ka cik apil jongin syaparo live sangon ki MLA ki badai na kabri video tra bakin kelam ya kena ke isu ke belajar hak step elektrik ya ke jingsa khat jubor ke jingim jong ba cheres kediman sejauh ini hang tu gelong ba de ban suspend no ya ki top cop social belong lain SP is center SP traffic Shillong bat tunjuk roi DGP nomor ba syabat kondom ya kena ka judicial inquiry ni ba kondom don ngelono ka tampah ne Thailand ne bakin manipulate ya ke ba an collect ko aneka inquiry te ni ba lada baro kini MLA kinlong kasur hantai hapo kabinet lane hapo assembly lese kaji le lane kaji konjongi kanlong ka ba don yang so jo jikerman namar bangi suthu shai balada kini kibreu ki badan kiti hakakam thambor lada kinang don hapo jong ka service ngingit scam ba justice kanong dan hendrai lada yakini and when no an suspend chuang delesi kata kajing token dan ni kata judicial kari kamang bakoi bat lesi kumkin ang suksnon kumolong menengi nak sang nong MLA jong ka kongres la dapsoi ba Himalaya sampeang ma dapsoi tenai leong jong PDF namat dai kulo ti ba Hamlet bene yang makin sai kulo i ba sawut ki MLA na parti kitur kin sasoi ba Renington lekron shine bakat sadon kajing kulo po ka RPA ti na leong jong UDP ORDM nagliang jong DP pamembar orang saya discuss ini apa mau ke parti jongki wat lesi lada day bani kendo apa kini ke RDI rutin sa ya kendo bani keren nomor ke jeng ihi jongi lada kini kantam UDP
UDP lekering sai bagade mau paya jong ning sarkar ini haba ong mau paya nasuko ngatrai kisutko tawen upaya ayun jia KMD de kade advantage ke krau ya UDP bahkan keren ya kene ka subject matters ka bala jia ko mola dengan scam ba ki badan ni ka political will kanam dan jige namar ba dimas sini kinong very genuine kinong dei ki demands ki ba bom la ban pedang la ne ki bom la ban lo de tangum tan yo politician kim dei ban shania lo life trick ni lawan ikendo bat kila ko ko kle ini ba will take up this matters very seriously te kadang ngejing ong politician le se mentau ong bayom subitamin le na shem step pasang ika jiwan jongi mentang ong budin kalong ba ban pedikna da kabakin bo ya ka signature ko jongki haka suci ke bangla hak ke pang nak langsung memulai ban pedikna namar bakumolong ke badan posika namar bakumang ngitip kasadan ka cabinet shop session kidio ban kiran hak tu ka cabinet ki bomdal surka ki deban promise landi ki deban kular tu makila kular na dokle putre makin kan assembly tinggiwan kenang menta ban phap soi ki mangau we amal e jom japre yutrap juni bode wan soi kenang ba nagleng jongi lesi hakawe kasgi andang la dapat form laning la snai sur jom kabring yutrap ngin seyo ban yat ho sha ki parlok ki bawan na ki we pat ki jaka lani na ki we district de tangkane hi bak ngangit scam ba kumba ki ladon ki blasoi mene kajing soi joki asno on ka warna kejingkir meningi. Bat kita mempat sama soy, nasnuban o, suba soy no, kenang ba, kum kejai penrewi, kanong long leno kejing hak kejongi, yepi hapu assembly. Kita ini kita. Pemerintah nak kalian ka sur kino mularu ngidap ka jingsko komen, bahakan ni ka no paisngi ka pemerintah, ila yo mani kendu ya speaker ba netba. Buat hari ni ka por ka pangyo mani kendu ilawan pan penslo ya ka tu ka jinja raja lai tri August pan kalian ka polis department kalawan pan siap yap ya i ba chi thank you dan kalian ka jungiru kumbur pelai i hagi di tidak teo adap dan mak submit PCT sektu ki lagu sanut ki MLA kasi